Haga jing la kai Indian Super League hapreng ke Chennaian Persya ai ke ken hun le kai jung Aiban ke Kerala Blaster. Haba pai syakane ke jing la kai ke Kerala Blaster kalau khur ke nam chop hadin bagalala ban film sok ke Chennaian dan lai la kawai. Haga jing la kai I League hapreng ke Churchill Brothers Persya ai ke Real Kashmir. Haga ne ke jing la kai ke Churchill Brothers kalau khur ke nam chop hadin bagalala ban film ke Real Kashmir dan lai la kawai. Hagawai par kecing lekai I League hapreng ke Aizawl FC Persya ke Shillong Lajong. Haba pai syak ne kecing lekai ke Shillong Lajong kalau khur ke nam chop hadin bagalala berpelim ke Aizawl FC dan lai la kawai. Baria gini gilai gol jong ke Shillong Lajong la ya ben Thep nengkong haga minit ke khandai leng bau tarin ya ke gol ke baar la ben Thep leng bau hardi nongbri haga minit ke basau penriu baria ke gol ke balai la ya ben Thep leng bau prangki Biang haga minit ke banyau pra. Ban leng bang ne ke jing job ke Shillong Lajong kadon haga kerdan ke basan haga min ikin poin. Haga jing lekai Europa League hapreng ke Roma Persya ke Eintracht. Haga ne ke jing lekai ke Roma kalau khur ke nam job hadin magalala ban pelim ke Eintracht da Arlanot. Baleng bagan ke jing job ke Roma kadang don haga kerdan ke Khatsan bad kadang yo lat ban kini Rung syakara of 16 kat baga Eintracht kala yo ban Rung lupa syakara of 16. Haga jing lekai hapreng ke Tottenham Persya ke Elfsborg haba pai syak ne ke jing lekai ke Tottenham kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Elfsborg da Lailanot. Ya gini gilai gol jong ke Tottenham la ya ban Thep haga minit ke banyau peu pra peu sau bad haswa ban kut ke jing lekai kata haga minit ke bakandai peu plus sau bad leng bang ne jing job ke Tottenham kala yo ban Rung lupa syakara of 16. Haga wei par ke jing lekai Europa League hapreng ke FCSB Persya ke Manchester United. Haga ne jing lekai ke Manchester United kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke FCSB da Arlanot. Baria gini ki Argol jong ke Manchester United la ya ban Thep nengkong leng bau dalot haga minit ban riu pinyau baria ke gol ke baar la ya ban Thep leng bau Kobe Maino haga minit ke ban riu peu pra. Ban leng bang ne jing job ke Manchester United kala yo ban Rung lupa syakara of 16. Haga jing lekai Saudi Pro League hapreng ke Al Red Persya ke ken hun lekai Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Haba pai syak ke jing lekai ke Al Nassr kalau khur ke nam job hadin magalala bat pelim ya ke Al Red da Ar lakawai. Badia gini ki Argol jong ke Al Nassr ya ban Thep nengkong leng bau Cristiano Ronaldo haga minit ke balai peusan badia ke gol ke baar ya ban Thep leng bau Bausal haga minit ke basau punyau. Bat leng bang ke jing job ke Al Nassr kalau kiu Biang syak kerdan ke balai haga mit yakin point.